when we talk of witchcraft, abua spirit, and you know, and this abua spirit, only onyame asem to kwanta. Ya pai, entino. Ana onyame asem no enchichire aboa oni so ye mbu na ten enti no obiara okuta aboa honhom a oyo befo no onyame ka se unu mame nda unu oyire ni nua nda onyame asem emra no enchichire aboa enti obi oyo befo bi otumi ne mame da ne papa da ne mame da ne buhwe ne nua no mo ne opa biara otumi ba ho at any time because ono onim nyame asem ena enchichire to befo biara onka se ne ba on ne beda abla mame bi bai midwife ya onyaba ontume ware erwade e ka ho da ho oda hwanu se ne papa aba ade no hwehwe na wakoda prophet Abednego ho maame o papa o se debi o papa o se debi ai talori bi ka ba hore ai yes je go pray for it bo ye ade ne man no onim na baka je se mensane ma ye wie go ne ebesi se o papa yo befo onyo befo so no no da obi biara no da no obeti enche 2-3 weeks etwa no chinu ba obewu 2-3 weeks ne papa kum obi o se beye ni ho yo befo say a few way a political season ye ba beto aba edayi amampeni oba bedi yeso e wo Ghana ha enu nti ama amanyofo no e bo nto apa e kire mo ni suade hu ene ne omo ba ombeye enu nti ye hwe so na ye nto aba no emom na asamba akwa amampeni dada mahama ekokan ya akwakofa nchinu ahyew ene nsem bebre e de aba ne se amampeni e kire se ewiase hwi ni ho o kire se hwi ni ho de na o kire se beye bia kra enni ho enu nti so no eba be amampeni a rich camp na yesini nyina obehwe so beye ni nyina afiri ofise wo bra ifa nkohye beye se beye bi na ama wo bra we sansem ye amampeni kan yi ena ebi mo kire se ababefo asem a sofo pani adom chedua eba be kan ye se asofo na preach kire se beye wo ho ena beye na eye na ama me na eye na papa na eye no eye na da preaching eye atro enche wo mo de mo members na embo mo members no enhwe mo mo bra betimi abo mo motumpo ne mom omodi omani akwakosi abayi so se beye bi enu ti egusua se eba no abayisem ene sunsun mu nsem dia na asofo pani ba ko a ye ba ne nchen ebeji mu nchiremu ene prophet Dr. Abednego wa be wo sunsun mu nsem paye ene so edwena to na se asama papa mahama ene ye sofo pani e kan ye so beye kura e wo ho ana beye eni ho beye wo ho asen eno moye mo niema esifa se eni won so afi adan ena sofo e dada ye ntika ye ho e niema papa akwa aba papa chemo akwaba ye nua mo ho te say yo what's a haboko mo na mkwanso papa nesu de ba ya asem no eyetiawa papa afi abato afi ya yamanyofo no ebo ntoa e kire ne a omo baye nti mo baye nto aba ne fama wo na asem ba kwa ema pani ko kan no na akosi sofo bi asem a obeka ye so e na amaye ba bebisa o se papa bayi e wo ho ye mo pani de say ba ko pe ane ye man pani dada John Dramani Mahama all kasano e na wo kire se bayi bia ni ho enu ti kra so be mampeni a which camps na yesis ne kra obese ni nyina na sa asem na okan ye no akosi sofo bi asem ono so ba bonte be kan ye se bayi bia kra ni ho amen amen. Father, we thank you, Holy Ghost, Jesus Christ of Nazareth. Erade yedawase na o se o mbisa yo o se asofo bi no se bayi ni ho na ne di kan yo mbato omampani dada no Mahama se oye sofo papa mpacho de na sa asem no kan asofo sem ana amanyo sem papa no obonto ano kan yo ento ana obo no na mse se preacher na se amanyo sem wiase asem ana asofo a onyankopon de ne kira wo sem no amane se onkoka because sofo bia oyo nyamenipan yesoma no ye dia asem man entine amanyo sem eno ka na se oka onyame asem eye na edikan oye apostle Mahama na se oye prophet Mahama Dramani evangelist teacher pastor me because me hwe no onka na konya sa asem no amanyo sem de wiase asem nti woni mu wiase asem a na wakoka wo wiase asem
na nkofa onyame asem enkogina pulpit so se okoka was one masem near the boo for one masem near the boo beam enti near His Excellency John Dramani Mahama Okaino. Is he a pastor, prophet, evangelist, teacher, or a pastor? Or a name? Papa, we man penny dada. Our campaign. You man penny dada. Man penny dada. A Bible mo. Oh yes, Mumisa John Dramani Mahama. O man penny dada. A Bible mo. Ever no actually say o man penny dada. Aya oko kasa koka unyamiasa. E man penny dada de. Uyo man penny dada. No man penny so enyo nyankopon ahenye mu. E na udi wo man penny. E wiase. Te koka wiase asem. Na ko fa be yepe udi onyamesem ayede aba. Onyamesem so de onyankopon de man ne nkoa edifo. Also the secret things belongs to God. But what has been revealed unto you is for you and your children. And God will never do anything without revealing it to his servants, the prophets. And to be able to just okay, Yamiasem, no Yamia de Bribia there, actually, on Yamia Bribi. Now, your politics, now for Yamiasem, Bejahope, Ranibu for all your Nakuja platform, no worry. There's difference between now and then. Me abo from me who Yama be me too good. Me Jerusalem, me Java, then Yamisa, me to me Yadian and Sunupie, me who. Until now, so they are thrown in that Baba Dada Ghana for because we are ignorant. It is written, we are not ignorant of the wiles of the devil. Here, about something like that. And but 99% are ignorant of the wiles of the devil. But we know. Oh, your man, Penny, and that's open to me, the number, transfer by your name, as to the first, no. As to the first, now. But now, one mark into no president call for far, Bosum to maybe Abagana, as long as tomorrow, today, Jehovah Shammah, the Lord is here. We are going to prove to the whole world, even Ghana, for them to know that God is in Christ, Christ in here. And Christ in you is the hope of glory. And through being on my father, Ghana, how am I? This is one go for be a national cathedral, so bono and Medusa no. And yet once I saw what miss. Open ko try again. Never come sokumoja. Moba ye Lord kwa aji to so the church aka na mo ye level ni if you are atru na da mo betane everything captured. And yet no. Uyo na mini pa ka unya mini pasem. Uyo a politician ka wiase asem. Me ba me to gold no me to gold na na me to diamond no na any more manganese no a good year be a wo asase ye betu yan na ne ye de aye car aye engine na no nye bu factories from agriculture to industry kan ya obeye me ka onyame asem because yan farm enye no hojo na mo and we are not for you. Uje the citizens of the nation are not for the government, are not for the president. Like how the Saturday people know. Sabbath was created for man, but not man for the Sabbath. Sabbath is a ghost. Sabbato, oyebusum. Memory that oyebusum. Until memory that oyamebo, memory that sabusum no ma onipa. Ma wambo nipa amma busum. Memory that Sabato who made that a bosom. Amen. Enti so man pani bi ko jena no ka se be ye ni ho a me bacho onye nyame nipa enti I'm sorry. Next time mon kan che mama okujira we pu so onka president dia enko ka nyame asem. Next o nyame bufu shu be ba ne so. Ne nche be ba ne so o se due no se papa ye bone na bone ye papa. And there's therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. What for Christ say okra now na musumu edibone. There's therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh. And to for Christ now who so ye Christ now you're with you are being condemned in the sight of God, and you can be punished. O make one boy yen ye beto so bibia graw. Ye on pa ye bebo. Me say there's difference between now and then.
Oh, to me, fire for granted, though. A wolf in a sheepskin. Oh, me quite sorry. I bet Jahona is all preachy. Send out by you, Crawford. Now, soon, you are a wolf. No! Yeah, you men Crawford, a book hookah me who, but men who's a buffalo, I started Koyajuma. Or buffalo back, Okumu soldier for Assyrian camp, 185,000 soldiers. One night, and yet the whole night, too. Or buffalo back, and I may put the innumerable company of angels. And to me, Sumas won't go Ghana. And Crawford, we sketches and Crawford them underground. One more when the Funuda, one moment in some money, I will react on Ghana, what Ghana po, and call Jimmy Gavin so my name. You suffer. Ghana is not for you, it's for my father. Now, now I'm going to prove that Christianity is not a religion, but it's a governance that we are going to rule the whole nation. One fan tour, it is time for the Lord to prove to the world that he has already spoken. I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Amen. Papa, I na asimbi sanne say. Asubeyi e wo hwana. Very good. Where you nyame asem? What you say? Onyame asem no e wo Exodus mu. Mra Onyankopon enam ne doba nadamfo Abraham so. And no catcher said, Nemano Bakudi 400 years. I will Krobisu. Now we could do 400 years now, or best mom and walk with you. And then one Abraham will be free more, and whatever we are before Abraham, Isaac, Jacob, and I say for Kotram, Mizrim, Egypt. And after the Onyamia some sumai say, or them ranoma Mose. Say no Mose, Monshem Ranase, into Nyamiankasa nede. Emrasum eye religion eye onipa eye Israel for nem kwane mai ede share sa 2 minutes antino okacha on say ama wo wiase nyina de we hu say wo pebeye pa Ghana for edew crossing hwe Nigeria bibirim ha nipa tuntum mu pebeye sem ewo biefie abusumsem kremosem malamsem atigarisem ejigri egagangaga engogongogo enti mudie Israel for Mose kachira mo se me ni asafurade Abraham nyankopon Isaac nyankopon Jacob nyankopon medini Yahweh the strong God who is able to do whatsoever he will me to me yebribiara manim machim obieni ho and I change not. And me the more ashe emranase. And yet Christ ase. So there's difference between Christ and the law. And the emrano ye abodie ase. Into the minute de Israel for no law no the ma way for no Israel for Israel no Jacob. I know before no ko shia no say wo o papa ka ho asem. Now so ya kwada bone enti benye hia we hwe na wan ye biom no say ndese wakasa dia shrame na wan shrame a menjawo ena Jacob no o so obofo no nan ena obofo no so nti Jacob ne nan baako yi eno say ne yem fro Yakubu ne be fro daade odudu Israel enti bebre kro nim the meaning of Israel odudu onyankopon mai onyankopon ma enti Jacob asefo na be ye Israel no se mo Israel for ni de mo kodu na mo nya ba bi trasia mo nya nya me foforo nka me ho 1 mo nya ho ni bibiribi ensom no 2 ene Christopher esom Yesu somdua somniama basabasa Christopher wo so yo onyankopon ma Mon yese, mo be de humeda ni nyina ayem satam no ye emra sum ase. Ento nim se Ghana fo ya be fo pa beye, but one kan kire Ghana fo se on pe beye. Israel fo. They say, thou shalt not suffer a witch to live. Exodus 18:22. Muma yenti
Exodus 18:22 and not 22:18. Exodus 18:20. Exodus 18:22. No catch them say then. Na wosiese omanu mu nsem bebre nyina mu na nsenkese biara de. Amen. 22:18. Enti onyankopon Israel nyankopon ene ka kire Israel fo ne se munya nyame foforo nka me ho ode mransem 22:18. Thou shalt not suffer a witch. Thou shalt not suffer a witch to live. Enti beye e wo ho anani ho. We da asem. Onyame asem Exodus. We da asem. Onyame asem. Da asem. Onyame asem. Enti osofo bia so e hina sofo. Onyame sofo. Enti so bi so onyame sofo no be gina ho se beye ni ho a onyame sofo na wiase sofo. Hina nedi kan bo beye. Maybe so. That is a yes to the camp of beye. Say ma oba into for you for internase. Oba yen be for busufu duefo entrance. Enti beye obisa me se beye ho. E na me kire so onyankopon na kan. Nyo nipa na kan. Enti wo ho anani ho. Enti hina na kan. Amen. Now so you nyame nipa now se beye ni ho. Ono obo so na asase se beye wo ho. Emma obanye entrance. Onso se wo begira ho se afede no nyame ka e atoro. Enti na je se na we no ne okuta enti okuta Bible ana okuta books fufu. Osofo bi o se hwini ho beye ni kono okuta Bible ana okuta huma foforo. Ana onyankopon bo so na asase na esoma na obi na esoma. Ana ono ano soma ne ho. Miss a question. The answer, you are to mom. Oh, the Gupon Castle catch Israel for no, or by end that shall not suffer a witch to live. I watch you at all. And till Mobe for Christus, some of Cradin Quanamo could do on my name, Mumma before. Munyan Pamunku, Musila will come be. Abrofo started 500 years ago. Enti won kuma before abrochi kakra na kani na magicians. Ena ne abrochi ayeye. Enti osofo bi abeja ho se beye ni ho a. Sa asofo me bisa se eye Bible no. Ena emu asem na oka. Anokuta book foforo. Anokuta homa foforo. Na onyankopon obo so ra asase no. Ono ene wasoma no. Ano no ankasa na asoma ne ho. Ano nyame ben na esoma sa asofo no se hwini ho beye ni ho. Okay. Yewo John 1:1. Also in the beginning was the word. One say we no won kire mo asore na moko no mu. Enti obi ba se beye ni ho a. Nya oka na yampa o ye nyina na edi akire. Enti wo mo nko nyina wo di akire o ye dade. O ye bia. Wo nyina ya befo. Wo nyina ya befo. The best of the same feathers fly together. Me abefu him man abeka kire me say, what type of meeting was that sorry na? What's a beye ni kon? Abefu kuto na go. Sorry them na abefu si me ko meeting. Na Roma saw them abefu nko. Anglican saw them one call. Brethren saw them. More Christianity na enya abefu nko na go then. And they saw them mo na want to nko. Only in the kingdom of God, Obua Opa tribe, Metro say, man pass man, nothing pass God. Before you are sorry, better. Upon your bear Davis, a Bible, ye can say, Emma or Barbay Fontanas. A bear day na bay ye, and me run a Mishia dame. I got snap half comfortable. Now say Janet Dumoha, a more than I build one. Because our God is a consuming fire. Hebrew 12:29. If our God is a consuming fire, now say Janet de will be one better one. Say Janet de one. I will be to Hebrew 12:29. And the Jambi and the hot. Oh, Yami won't come to me and I want them be any hot. And the Nihodia, I saw them by my abope because Janet Honina, Edum. And where the consuming fire is. Hebrews 12:29. For our God is a consuming fire. For our God is a consuming fire.
ye nyankopon ode oyire otwa ohye ende aso de no no ana wonse befobia okuta aboa honhom one onyame asem to nkwanta apai tieniye obisa beye na mechero when we talk of witchcraft aboa spirit enyo nyame ho and this aboa spirit one onyame asem to nkwanta yapai entino ana onyame asem no enchichire aboa oni soul ye mbu na ten entino obiara okuta aboa honhom oyo befo no onyame ka se ono mamenda ono yire ni nuanda onyame asem emra no enchichire aboa enti obi oyo befo bi otumi ne mameda ne papa da ne mameda ne buhwe ne nuanu mo ne opa biara otumi ba ho at any time because ono onim nyame asem ena nchichire no to befo biara onka se ne ba on ne beda abla amami bi bai midwife ya onyaba ontume ware erwade yi ka ho da ho oda ho no se ne papa aba ade no hwehwe na wakoda prophet Abednego ho mame o papa o se debi o papa o se debi ai taluri bi ka ba hore ai yes de kopera for ye bo ye ade ne man no onim na be ka se mensane ma ye wie ko ne ebesi se o papa yo befo onyo befo so no no da obi biara no da no obeti enche 2-3 weeks etwa no chinu ba obewu 2-3 weeks ne papa kum life won see no cry for the 3 days time wo be born na mane ni papa no kuta sekan edi na chi beye na me pesa me fama na ompere no ana me no be da kakra wakofa prophet Abednego ma won abomeju ekume enti no sekan no beje no so nje odimirika sa adewa chi otete musa life your testimony enti me so befo biara entume nkoka se beye wo obi o se beye ni horo befo ana obefo so entie nyame asem onfa nyame asem enfa nyehwe because okuta aboa na aboa na etinimu and as man thinks so he becomes entino nia ade na etinimu say ya potro owo okraman no na adwi man and also onyari beye ni ho a na nkasa ye dade onyakobo se beye wo ho onu so se beye ni ho enti onu den na etinimu one ontie nyame asem denti oya aboa tenimu ena onu ti aboa mu na oni aboa na ye dade baako so bi okuta opete honhom opete ni tenimu ena onu so ti opete nimu ye wade memma ni wo matra wo abefo camp makoho me hu me ni wo mu nenam me ni wo mu na edidi and sana erade be bie mani hu the difference between the kingdom of darkness and the kingdom of God anti bebre wo me fie papa oni what na no mo didi there na se me se me na abefo nenam na se papa wa ye be ye ni bidana oh se wo kire me ye kwa se me ni ebi anu wan kosia na ma kosia be enti bi kra bi na me se me yo abefo se me hu papa ne se na abefo no mu ye munyuma sifa senti na me kire wo no sa aboa honhom na etinimu what you say because first in me come no say me obefo because me dey nso ade so obefa me ko enti woman na ka che say me nka wo mo abefo na nkasa na ka che me nka wo mo de enti me dey ni efita papa enti na say obi ye beifo a yo onipa no ye beifo no ohun ne ho so ye beifo na ka che so ye okay onim and the mystery and the secret book of witchcraft, you know, and she say a covenant, a memo, for witchcraft, a memo. Say, Okwa, a wasem yemeka. And their slogan, woman kasani, woman yason say, no retreat, no surrender. No retreat, no surrender, never despair. A soldier for slogan on Muka. I am before.
It is in the kingdom of darkness. Sir, no retreat, No retreat, no surrender, and never despair. Or before Okowukra on Kada. And I didn't know you know, oh, no, who da. There's a baby in you. And that baby in whom. And then you're so on Jaida. No retreat in the kingdom of darkness. No retreat, no surrender, never despair. Papa, what you say, baby, ni or your own Jaida. On Jaida. It is obi a bay for na or say their own yai. Nevertheless. Then you're not a so for ye bomb pie me who would see some Bob deliverance, some to a bay, you know. Now, Papa, no more to be in the same. Ebia akwada yede amano na anase ohabi woniso. Na ebia aponchire ne bi efe ni wodi amano. Na nia nekra empen e no beka se eya me obefo me hu. Na obefo nkasa de onka. Okay. Esa bayi ni omu sunsun ya na. Ye yo nia yede mawo. Yede ma yede ja ye opese kuku ni eda shonsa wo na eduru so. Umufra sene ye ade ne ma ode dada. Ndu benyi na take control. Ena wo a ode ye wo no ebi a wo abu kakra na ode ama wo. Unti wo okra ne mpe a. Ebe how. Enti wo na obeka se wo mpe. No no ye opese na egura nu ni de onka da. No retreat, no surrender, and never despair. Onu ne ho da. No ye obiara. Christopher Monue. Munnim Mwamambo, munnim Mukro, munnim Yamoye. Beye waha! Me say beye the witchcraft power is an animals. And they are born trani panim. Na nipa ne so ne kra to be ko tra bo anim a. Nipa ne na mo be hu say kwa me kwesi adwa ya na nam ho. Oya aboa. And this so ya aboa no, anse na obese wo no wadan ne wo so aboa. And the onya do abuesu na onim se ne ba no ne mame no ne papa no ogwan on ne mame da wa bonti ana wo da wo dem denti omo ye moa denti no wo ye moa onyamiasem enchechire aboa onyamiasem enchechire aboa enti ne nantwi otumi ne mame da wa bonti ogwan preko jatane ne yire da wa bonti Anyamiasem enchire no hwe onyamiasem enchechire aboa enti so befo kuta sa jata befo aboa oketro ni ade na onka se ni nua no unu nua nda ono sa asem na nye na asem because wenye wura aboa sumu and the spiritual marriage bebere aba no nto bi o befo bia otumi ni obi ada adwamansem enchire bayi Kunsu papa mo asabo agobone sa Galatians 5:19 enchire beye enkanehwe to obephobia sa wo ka beye ayaboa aboa spirit, the spirit of animal, that's the witchcraft power. And a woman, the word of God does not concern them. And for woman and on yamiasem no so no enye ma emoa enye so yamiasem or the ma moa. So there's no spirit of Christ in animals. What I say? But the word of God, you know, I want to be soon a woman. Until woman soon one far said, and your way, and the way, and that you'll be called heaven, and yaboa. And to obey phobia, you say heaven, only heaven to what I had, yapai. When I'm so unknown, say, we are uncle heaven biara. Or the sabua, or bephobia, the sabua, who abo biara, who was away or before, when you saw yaboa. And the child on no yabo, oh, sabua. And the Niniano cry, or to be Daniel Bema, or your bow, and so to be Daniel Bema, the wo Ninia Biam Yenu, or no bar not to be Daniel Bema, the wo bar no somebody. And the Bayer may say the secret book of witchcraft. Never, no retreat, no surrender, and never despair. Oh, let me say, no, ne papa no, ne bano, ne miano, ne kuno. And a Bayer so, Unyanya, Niabama, Oposako, one kumu,
who you are the man ebe twa so das because oya aboa mo a o cheniska o ye papa man no ono eye boni man na onyame say love thy neighbor as thyself in the Christopher who nim so ko chobia dey so bosun pai by for chena dia watumra in their kingdom uche be for dia watumra apeni asembisa na dey ba ne say ye ya nya befu na ye kwa asori na Bible cheye say send your kind love your neighbor as thyself it's ye dey papa na enim say ye do ye nyonko say ye be dey hu say we o ye befu nti what say ye ne papa anka say o sofo no nyame na afre na o kire o fie so whom baby of any baby alcohol. So you have to know the world and heaven. Now who say who your bon samba, who your bon yefuba, who mammy or bear for papa or bear for bay cuckoo say no mufie, who near way and no car bear for one soon near bayin I yell and so to me now bayin a your mammy and our papa and now mammy in ria and to no more ye the woo esia wa it be you soon or would ye esia wa. Ukuro be ware onisika wan boda ma ni nyama nyina be sei o ware 1 bon 2 bon 3 ababa be ba wa wo 5 6 so ena obema ni so no poko dware wo kios mu wo tema o se papa tintin me ba ha bonjure esoro kene polo ayai e prom dolo zatam na obi a we ye hu na na nam na e prom dolo why then wa boda one man neso agi wo frame enso omra no say wo abodam so mo dam ye obibi na obi di na chi sapata mafia nketu ne prodo also we na abeje ne yire ma me wa ware ahe 5 no so obia on obia wo 6-1 ne wo abodam also nyamene jibe ma wo ne doko ma wo ida fuma wo kum 5 naka we into we no onja ababa ansana ne ho beton ababa no so nkwada 5 obi papa wewu figure the cho you know be togbo vacuum toba apame ababa no ne nana no what member if you up to now they go there so one year one mama ska entino a man ma waru mi na nti wa beba ho mekumu ti mekum 5 na akawe we de nefie nkonya na edi nachi onkwa sori nso okwa sori anka go ware obi a wa 5 kwase ya abrante a we siso okwo wo ware a okwo ware obi a wa 5 me mu hwe ne Christopher me okoyi nyinse due okwo wo bon 1 bon 2 wa hwe wonya kunu me ekabe nkwa nka bon 1 bon 2 wonya kunu papa sa ne zazo a yo antina kata husie ne me ware anya sa o mema wakọ nu obi onu wi okọ ware obi onu wi a ansana be yiskala o to waso wan efere obi nyobi kọ na mega se gwa mfia ware las bon 1 efo kọ nu obi a onu su jimi na 2 3 no ye obi kunu ana me nim so obi kunu amen wa sa kwatra ho na ye bon na sa bon 3 ba ku kranso boy na aware ma ni reja no enikan so wajan enikan so bata na jo na gen na so di etire se gen nikita honhombone no gen nikita honhombone wa ha be ma na man na ebi do campus ya 30 years 30 years a wo mu ja aware papa oyinu we o me ni ja 30 years so mu nja ye 30 years mu nja ye ka hon koda erode ababa no we camera ko chiro kru se undan oda hwa no se sanye a prophet abenigo o de me aba hwa ye buru me aka me nka nchiro da me da so di wachi ye ja sunsun mu me sa no da enti na oyare no wachi no nyina wo so wachia me no da na ma twi unia wa ne yere awaware no 30 years a wo mu jai oda so di nachi papa ne na mo kuntusa o se daddy abefo slogan here daddy no retreat, no surrender, never despair. Oh no ne on sakra, on jai. And do now say onu obi aware, onu boy be try, ababa be boy Pentecost ni.
On the boy they die 10 years. Boy years or me prepare aware na omu die 10 years. And wabe ware asa ware 5 years. Mo die 10 years. Abe ware 5 years onwo. Aya 15 years. Every day then them baba wo chu look it up. Ai me ne se se be ware no so ware. No ware nti wako ware dia. Me so be man ho ton. Obi a on na twempra 10 years. Wako ware 5 years. Ai 15 years a wo mu die. Boy need that di nechi. I say papa enye man kwa na ya ben. And I say mema nentia a man donso ese mema na nentia enya mema bo nsam ne se man sa abusuani bu ho a na ese owo ba na on fa chinja no na wan ko wo ba ana oba na firi ho a obema na edi ekirija to obema bo nsam ya ye nia edidi asan. Enti mema so de mema so ya baifo se bushenu mu nia ese won fama na ebi ni ho a e de ama mema we jimi tu you amen ohwajuru sada wiasete abusia ya bai papa abedne enchen na ne de papa wa bie ye ni sunsum yie pa Omayahu se beye ewo ho ene ekwan omufa so a omudi omdwuma esifa enu nti wa o eda wa adwumu ana asofo bi aka mo ate se beye bie ne ho no gidi se utie interview wi a obo se ne obesifa atoto nema esi afafise wiase a yewe emu eye sumpa yebekọ oba ho se beye wo ho na wo mayahu sa ampa ewo ho ne se ne omo yomdwuma fa ne atete om de tete ye de a ene ekwan ben na ye nso yebefa so ebede ye ho ede afi abonsanfo na nasa beifo no ensem na owia na afi ode ne nsem etwa to okra ede ama ye ntika mo ne san ko papa ho ne ko bisan se kwan ben ne befa so a yebede ye ho afi abeifo yensem yo osura asasiru ajapa ye da wase mupe mistress of mysteries open hintamo hintasem eyampa okay kings first king honma mi refi quotation no na no na onyame ne pebi wo frɛ no Jehu nyama bebere wo ho a Elijah no Elisha no mo ye na esese ne obekum nipa no wo mfa ne mbra wo mu se wo mu nso kum nipa edifo na onyame mo ye edifo ye na ye kum nipa so ata se ye wo ya wo amaye aye tumi kum obi wata se enti no ya ye kuta we ne special gift wo ye mi ade a nye fe na ko fro we no se mesere no bo bi na fro wata se ena ohini bi o friend Jezebel on ne kunu so wo ya ade na ne ba eko odifo no so odifo asunje so asunje ma bobra ma ya niama nkoye ma ena odifo ga chen se Abraham ma me before the sorcerers and the whoredoms and the witchcraft of your mother me obefo papa obefo a ndwe asunje andwe ye mu de me pesika me pese ndwe dwonkwa me say ye dwonkwa enti na Yesu ka se nia obedi nia obese money how atatia anomampo ye adwuma odidi na mo hwehwe osura hini ne netre ni onkwa ho enti na Christopher wu no ntentam no enti beye mu no so ma me beye unya behu oti se beye wo mobusu enum dwene wonkwa ho andwe ne obedi ne obehye ho wo mra opekunu me peska me pese no satam no waja wonkwa ato nti obefa wonkwa na fio nti bebere obeware awie me nim nkofo bia Pentecost opekuru o ye teacher ni wo twa ne ka no de ama boy no enso boy ni jiska no de kofa obema foforo ma wakoto so ne ye mewu no se menwu ye bebu kwa ma ubenya kunu na kunu no beba mema 5 na wonyina ba ka kire ne se mepe kunu nti kwaye me ho ade ni ofi awurade no bakoto niama sokoye ho ade na ni ofi awurade no bega se ma menko teso wasa ampa 5 na bi fi abroche France London ni ade bai na teacher ni bi a akwache apapache ko bi a o teacher ni no so mepel no so okay and me pekunu ena teacher ni ko pe busia show obi a de oba ye re wade po oni bi de oba wade nso ni o ampa so ko pe busia ko bo na busia fama ni
ena o ware obeye ne ho ade so enam so ntwen sata obeye ne ho ade na boy ba ko no ahye ne nyam enso asamba ise onhwe ne ye obi beba 5 ompe na enjini sika oba ompo bema enjini sika enjini brebi ompe na odi ade ne ma e wo reason odi ma e man na wata akoto nam na nkwase no na we twa nam ne bi ato so wo fa nkrofo yire sa ye duro e na odi afa sika no o twa nam ne ma o wepa oboa ba bi a wo bia obeja okunu ni nakoda ababa ne ya ade ne wie no mse maame jayo for better for worse osofo no ko shira aware ne so sa asofo na ne ko tie oba no 1 year there was okwa aware ebisa na osofo no so ko shira aware ne so na esese ohwe Bible school sofo amen and Christianity is not a religion and so maame obefo na bayeti we endwen nya obedi endwen nya obehye endwen wiase nya ma dwene won kwa na won kwa wo ade onwe ya onim nya obenya enti they say yakopeska yakwabrocho yetukwa bebre tukwa kwabrocho won dwene won kwa won bo nkwa won kodu abrocho bebre yare bebre aboda bebre jimi bebre aye ye wenye aye adwuma so ska ochi dan one dem otoka one share wa eniam nyina aye basa life has become miserable so mami obefo dwene nkwa ho first na won kwa wo ade na unwi ya onim na obenya na fe unkwa no ho hia wo de a ende obekọ awurade ho say na Yesu ka Matthew 11:20-29 o say come unto me all ye that labor and heavy laden mo so ade so ya na mo bre no mo mra me Yesu ho and there so show nya me nipa Elios and Elios Melios obi onyame afre na oyo onyame nipa okuta nyame ho na wakọ ho na wa kire wo nto se fo akwan hye awurade nsa na fa hoto neso na onu awurade na ebeye enyo nipa entene oba his minister of Christ Prophet Dr. Abednego of the Kingdom of God Ministry. Also you may know the truth. I will let you know the truth, and the truth shall set you free. And this all mama obefo memema we hu ne beye said on tibia you see me but mo hu ya na mo hu de obi eni ho bai se kingdom wo mo bai nyina wo mbisa se wo ku ya no wo wo nim na wo nim wo fie befo o mame o papa o nua na ode aye wo nyina ebededi mo aso na mo kon wo kire beyo ende osofo a obeka se beye ni ho na nkasa ye bia the best of the same feathers fly together and na befo na nkasa benu ba no wo mo fie se also yes oba a prophet Abednego ho mame ne bai no no say man can just say akosa asore na nipa bebere wo mu no ne mame ka che say akosa asore na nipa bebere wo mu no na one woman na ebo na dey tell oba and the fie ho nyina der sa fie ho nyina buru fie ho nyina I said our God is a consuming fire ye ho nyame o ye nsonyi and ye ho nyame o ye there all she all there biri tuwa nda ha oba ha mu fie ho nyina ba wuso she no ebe hinta said there's no secret under the sun she no hinta for the word of God is pure. It's a shield for them that what put their trust in him. So Jesus Christ is not a person. He's born of spirit, so he's spirit. And to open come to the Kingdom of God ministry. And your Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. Uba Wankasa, you may know the truth, and the truth shall set you free. Me pacho, jai ni aoye nabra. Me nye pray for me suffer. Me mbompa ma, me jai. Yawa, unkwa yawa. So usikana. Ubeje skeri na oyare. Oyira ebasa, ukuna ebasa, uma ebasa. Fiebie ni wa beye nim, osumu nim, osumu wo. Osumu na nye beye ebosum, nye bosum mamu ata. Apart from the Christianity, which is the kingdom of God, onyankopɔ ahini ni aka ni nya yede obonsam ahini oyi Christianity fi sombie mu a ni aka ni yede obonsam ahini mbawie amen. Abusia Prophet Dr. Abednego eni etineka
gidi se no kwasem ne se papa be ye ni yie pa e wo sunsuma me hu se be yewi e wo ho na edi dwuma na se ade so pa enti e bia wa wo hwe bia na be yie bi e tete na bi kwa na okra wonnim se ye be ye na se tete wa gidi se enne wo hu se ne wo famu no ye be yie na e tete wo enti se be yie bi na e tete wo se bosom bi e na wo fie e na akutia wo se dwuma na wo hwehwe na wo nsa aka wo hia sunsumu doctor no no watena se awura sunsumu na ne haw no wetimi eye furu sun so be hia sunsumu doctor na so be hia sunsumu akwanche dia na so go sunsumu hospital prophet Dr. Abednego na we be spiritual and invisible hospital o de wo tena se no wahwehwe mu sunsum fom ne haw ne akutia ne authority osikasem ma wo ne ho ma wani je enwie wo peye no eno na papa hwe na waya ma eno nti frɛ papa wo number na ase na bra na ne metena se one on one no fa wura sunsum na ne hinta ekutia wo no ona ne de nkyerɛ na onye wo fi obonsam empotrem papa wo nsawom reku ekwan no se ho na wo ya frɛ ne se nipa na ba no dɔɔso nti wo ba frɛ na ono wontena se obuku da wo de beba na ba be hia papa na ne papa atena se ahanso too much gh subscribe my page na mi adoma no so ama upload bi bia onsa etimi aka ebusu na ya follow yen so Facebook too much gh makra